Pökinyentin sensing nangken yong la tsamdishu. Tarine pögyalu ni dongyada shibju shebdi shabne jakchile pöntaguwa takardawe tseba shitang. Chilu ni dong nishu le dauchube tseba nishu. Resa mingma ni ki sangyu lerimte kunzishugu ye. Tarinki lerim dina Ukraine sheyon tsogwa shiki jidar suendeb shibaji. Chinor khonsa kemgun chumucho ki Samsung ki sheyon korla kalubzeve kortang. Wedu chikep genzine. Wedu diglam tang wemik demtu korla ngotena wekor. Chamku Jacinda cho New Zealand silun la kyartu damthe chungwar pende tsoksu cho ki tsamdishu wekor. Pyorik loptuk nine kyaga gyayong NEET yigyu trebamase tsete gyajalun wekor che shukuyin sangyu gyabaka shamla rimbesikrona. Shar Europe chosu kewe gekub Ukraine na deshi chebe Ukraine at kem shebe shenyun tsawa shine jidar suendeb shibaji jinor khonsi kemgun chumbu choki tato lamne Samsung ki shenyun tanteve korla kalub katin sena song zetin deshi taring resa mingma ni gyagar ki ngadi chuju gubane jubapar kyang yubata zetin kodik shuke Ukraine ki tsawa teni emuri chugla lobnyer khanki si shenyun lamluk jongda teken Ukraine nanki shen chawashik redo kalu unzung maze khongther khotik chawbe ngoine thalen chinor khonskem go chum choki che thongmar Ukraine than jande unzuk jebar kazor chimbu chungkor shibata longame chinda nibe na Ukraine shen mina khaji sugar daram chalar khonskem go chum cho jeja shubane sung khonabe chargo rimbashik na yoba shusing thalen shende mina khaji ngoisu nyamshuk to Zerim kodik shudu yoba nyeseng shuna song. It is so good to see you again on this historical day, the first time you will be speaking directly to the Ukrainian public. Today marks another highlight of our much appreciated friendship that has started with the audience you generously granted to a group of Ukrainian educators in Dharamsala in February 2019. Chinor khonskem go chum chogi kya thare Ukraine thawu chola thing thangbo kame jegyu chungwar khani chola thukgyazor chimbu chungwa kazesing zamning di teng mi thungchu dinchu yogor chugu yoba changma semsor tan lyuki tupdan thene do mi chikyur yimbe teden chikyur ki dushe jinggo yu khe chimbu yimba kalobjewata tangna shin chulu chega changmar taduk mindawa yogyang changme shije labja the chamse lagdar koeba sungye terde mi chikyur ki dushe jincho ta chulu thundi yongthapsu kombu khani chone thukur khantop jeshin yoba kachena yobarse we are anyway, this is almost first time talk with Ukrainian friends. But I always say, consider 7 billion human beings on this planet, we are same. Physically, mentally, emotionally, we are same. One of my commitment, number one commitment as a human being, I fully committed, try to promote sense of oneness of 7 billion human beings. That's very important. Tana che khonskem go chum choki phegyu nangde ki thumu mai be rikshung korla ngote jegap Tengdu tseni ki lobjong tanga pekyu nangden le chungwe semkam rikbe lobjong samuteni sungtu toko yu kachenpu yinba kazesing pemi longo tongta ringla minyam gyunzi nangwe peki narabki rikshungte sheje namdang zam mayinbar rangki semkam ki detang layang pendo chimpu yobatang nganzu chisam ki subwe chöten detang le tonang chigi yobat tezoy ki nang semki chöten tolayang tonang chego yoba kazena yobarze. Last few decades, I have very close
relations with a number of scientists. Now, in modern science come from West. So in modern science, not much knowledge about our mind, about our emotion. So now, number of scientists now begin to show interest about mind. So regarding Tibet, I want to preserve this knowledge. Kaloptan Tibettv Yong Su Tube Jesu Zetin Kodik Shuke Ngoine Thalen Konskem Gun Chumuchoki Kalop Katin Kyang Ba Diye Ukraine Mimang Kenshin Parsumla Pento Chimbu Chung Yoba Shubatan Chapji Jungyur Ukraine na Chipgyur Kyangnang Yongwe Sendep Shuna Song. We have a dream that one day after this crazy pandemic, you will be able to travel to Ukraine and meet us all in person again. In person. Please understand this dream as a standing invitation. Kalupki Jutu Konskem Gun Chumuchoki Larian Shize Chane Nganju Sangma Pinda Cheto Shata Yimbata Chizo cover Yinayang Kange Chechung Minda wa Yogang Kange Segu Tola Ngansur Nuba Yang Yo Zo Ngansu Mir Yobe Namchu de Pejo Yawu Tongo Bamase Namchu de Champagne Ham Shen La Zebe Gunen Lambashi Gugu Yoje Kalupze Nasong. As I mentioned earlier, we are truly brothers, sisters. And basically, our life, some problems always there. So meantime, we also have the ability to overcome these problems. So main thing is we utilize human brain properly, combined with warm-heartedness. Then every problem can overcome or at least can minimize. Thank you. Bye-bye. Дякуємо вам. Thank До you. побачення. Ya resa mingma charje wiwedu lekhan ne zenjo phemi wedu diksi korla mangso thela thado gyune khodo peshin yobadar taring wiwedu chikep genji kapshi pesur wangdi sirin choki wedu diklam ta wemik demtu korla ngotena yobarse teya wiwedu lekhan ne sichi ni ki ngonjo ta ngushi ni ki wedu thuje teji Winsong Tembeb Dar Kyugyu Yimba Sungba Mase, Wemik Demduk Kapsu, Wefemba Susun Wene, Demduk Chagyu, Wemik Gengsho Surzar Tembeb Tangze Shirzung, Wedem Chekobata, Lawardu Wefemba Susu, Wesho Zimeam Numela Mindo Vechetu, Gengsho Na, Nepartu Zimnu Meba, Kangobe Temba Kashi, Ditarimba Sunaso. Mundu Gabli Yimbina, Sosugi. Pagalia da kanda kausulia pagalia jigi tadim gineda nangyunen digedi tinaya gineda dusun yori digedi sama tinaya re tinaya dinalo limbe nege nganjogi pagalia yosho demdo kablia dinalo lia takanda chambara chevine shiori tangbodelia mingda kemin tinegi payudi yori tine tade dunendi yori ne shibadelia tade lene samngongi lene se yori di shidi ta khanda ngebardo number zo sulia nangyune di gyangnangu urmando di majam yimbina empena mingjebuji tijene tashi dajimina tashi jebu tine en khanda we pen number yimbina en we zi gyabe kapdelia di zimenanle nedan chaduri chudam di en khanda jigi shungi chadun number dia thola sosuyongone zoan number dia thola en phage thunda le zawayin madube nedan chagi zambalia ne di gange yoris en dinde indu zambalia di shidi ta pe kejeng borodal number 2 mingdan keming tinaya dire payu tinaya dire we pemba pense yu midigi payu diche en dana singi tadeg doneche en desa gaba degi yu midiche en shibadelia tande lene sam ngungi lene Shudambalia, Rangi, Kandaji, Dubalia, Shungi, Chalenan Yodde, Shundema Imeton, Chalenan Yodde, Chilanchi Tone, Karinang Yuvin, Digin, Kandaji, Mungilene Yuvina, Subas Jarwa, Tandelene Yuvin, Karilene, Kariyuvin, Digari. This shidi and Kandang Yabado, number Zukanang Gurman, the Dimaga Yemina, and Shodi, and Kanda Peme, Numene than Chaduri, Chudam, this Chavimna, and
저기 자원인 처음에 소리 차루에서 내가 요리 주점 드네 인도 디시디다 간다 개제 망조 응원에 네버도 도난난 체진에니 디톨리아다 간다 디나로나스 도나나로나스 진 디슈에이 न्यूजीलैंड के सिलुन चमकू जेसिंडा आर्जन चौके सिदुन चौबर गेयोंग वैदु करसु छेतु गेखा थोपते चमकू छो क्यारथु सिलुन ला दमते चुंवर पेंदे पेमी मांचिदु चौसो पेम जुने चौके शिजे पेमी योंथा कबचुरु पे पेमी मांचिदु लेंचो के छपशुदे गसु छमटी शुना दो छमटी ना टेंगदिर चमकू छो ला क्यारथु छेतु गेखा थोपनी छम्बता नामजु निंगदोप जेला शिरशातो 진경 착수 나와 미망기 원진 세부 나와 전톱 제다 셴야 뉴질랜드 중망 인해 진월 콘스캠분 좀 쳐다 벽이 내던더 겹겨 템포 나와 투지체 세슈나도 다나시 모투네 ngarlam 신도 겹겨 남기 용외 레바슈나도 야간난기 전조 페베 롭투 텐지 히셰라 단 군가 렉숑라 니네 Yagar Gyayong ki NEET hi gyuna tsetu gyakar lembar pimitik zu gi shirik kalem bumram ba pema yachen chogi kasu samdishuna to teyan yagar wi shungta Himachal ngade shung söze na ve zenjo pimi membe shaftek MBBS surje ki tsugyuna dilor perik lomata shibju sheji zushu chebe kone loma kyendom sumju soni hi gyu choyobata te kone pomutang nishaksum ta puta guchune yigu cheke pomo mangwachongdo lagwardo tale NEET yiguna puri lobtune changtop dingge nishune ngapge la thoba chethongma yimbatang chede changtop lengke nipuni changtop dingge nishune ngapge shibju shejik lengke selkoi phekim ki loma tenzi yishela redo 당나시 changtop dingge nishune ngapge sum lengke masuri phekim ki lobtu kunga lekjongla redo Jirta dechar membe lobjon nangshimba pepe lobju chang sumju soni yobata te kongsu yang pu chungni ta pom nishu yobaje membe lobjon nangshimba ta dechar pule pom mangwa yobaredo daringi sangyu lerim dizamyi diga pyogi nyinti ne gyangsung shuwe lerim ka chazang shamla koebe tage kajang tenze tonisi kiyo tede nambase tuja narona